wakati mheshimiwa rais akizindua. Kwa ihinda rĩa ciumia ithano hetũku, mihang'o ya akenya kwiyandikithia mutaratara-ini wa Huduma namba ikoretwo igithii na mbere na gukinyiria riu akenya matanyihiire milioni 31 marikitie kwandikithio, na riri ihinda riria riheanitwo ni thirikari rikirie guthira muthia-ini wa kiumia giki. Kiuria gia kana ihinda makiria ni rikuheanwo mihang'o ino guthii na mbere gikoretwo gikiyumiria na njira nene, Minista wa ugitiri Fred Matiangi akiheana murugamo wa Thirikari. If we lose a day or we extend by a day, it means we are going to spend a little more money to do the exercise. But our plan is that this closes by Saturday 18th of May. Nigukoretwo na mutukanio wa ndumiriri iria cirarekererio ni thirikari cia kana kwiyandikithia na Huduma namba no muhaka thutha wa murugamiriri munene wa ruhonge rwa ukinyaniria CAK Francis Wangusi kuheana mukana wa akenya aria matekwiyandikithia, akiuga ati ni makuhingirwo raini ciao cia thimu ona gutuika ndumiriri ino ni yagarurukirwo ni thingira wa iregi. Na kiumia githiru, County Commissioner wa Tana River Oning'oi Olesosio akiuga aria matekwiyandikithia magukorwo mari ugwati kuri ugitiri wa bururi. Ndumiriri ici cigiuka ona thengia wa itua ria igoti kuuga akenya matikahinyiririo kwiyandikithia, no miario ya Matiangi umuthi ikionania ati kwiyandikithia ti anga. We cannot force you to register, but we think it's a reasonable thing to do because getting services any other way is going to be unnecessarily bothersome and cumbersome for you. Ona thengia wa murugamo moyo wa thirikari, makiria ma family 1,200 aria mahamurithirio migunda-ini yao niguo kuhe kanya waki wa demu ya Itare kaunti-ini ya Nakuru ni mehitite ati matikwiyandikithia na Huduma namba, makiuga ati thirikari ni yamehuguriire na ndeiga na kumariha migunda yao ta uria kiraniro kiari. Mambo ya Huduma namba mpaka tupewe makao. Tunakataa hiyo. If for some reason someone misses out, they may go to the assistant chief. Gukinyiria muthia-ini wa kiumia giki, andu matanyihiire milioni 40 ni matanyitwo gukorwo mandikithitio na mutaratara wa Huduma namba. Thirikari igithii na mbere na kuhinyiriria ati gitumi kinene gia kwandikithia andu ni gutigirira utungata ni wagacira. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.